بەرزکردنەوەی دەنگ لە غەیری بانگ و قامەت و قورئان خوێندن و کاری شەرعی نەهید لێکراوە کە دەنگ بەرزکەوە لەناو مزگەوتەکاندا. جارێکیان سائبی کوڕی یەزید دەفەرمێت لەناو مزگەوتی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ڕاوەستا بووم، دوو پیاو لەولا لەناو مزگەوت بوو، دەنگیان دەکرد و دەنگیان بەرز دەکردەوە. دەفەرمێت دەنگە بەردێک هات بۆ من و منیش کە ئاوڕم داوە چێ بۆ ئەو دەنگە بەردەی هاویشت تەماشام کرد ئیمامی عومەرە. ئیمام عومەر رضی الله تعالی عنه ئیشارەتێکی دامێ بانگی کردم و چوون بۆ لای. فەرمووی اذهب فأتني بهذين، بڕۆ ئەو دوو کەسەی کە دەنگە دەنگ دەکەن و دەنگیان بەرز کردەوە بۆم بێن هنا. فەرمووی فجئته بهما، هێنام بۆ لای ئیمام عومەر. قال من أنتما أو من أين أنتما؟ فەرمووی ئێوە چێن یان ئێوە لە کوێوە هاتوونە؟ فەرموویان من أهل الطائف، ئێمە لە ئەهلی طائف خەڵکی ئێرە نین. إمام عمر فرمي لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، أجر هاتو إيوة خلقي أو شارب وأنا آزارم ددانو أشكنزم ددانو وتتعذيبم ددان لبرشي لبر يك هوكار أويش ترفعاني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. ده فرمد لبناو أودا أزيتم ددان كاتك إيوة دنكتان برز ذكر دولنا أو مزجوتي بيغمبر صلى الله عليه وسلم كواتنا هيكلا ولنا مزجوتا كان ده لغير بانجدان وقامت وقرآن خوين وكاري شرعي دروسي شرعي دنك أو دبرز بكرة توابي رزيبة مزجوتا كان بكرة.